Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi September ni somni pali ania thir tu le ngai thatu jong te du sakna chi bai kan buk thau chau ani Israel military ten an chu dan chuan Palestinian mi Gaza City tranga chimlam panga chuak tura han ngen jinga mi noi ruk singli vel zat chuan Gaza City an chu san in han reporta Gaza City zavaya tamma Israel sipai ten an lu chil to boka IDF te ground offensive operation lomber chu atheng meka hetilai hian UN General Assembly lampanga two state solution anti indauti topna tana Palestinian ramdin tur chungchanga debate bawruak hot tak mai han la kalpui chunjam meka US President Donald Trump chuan Israel tan handing zeldonani ti chiang takin hasoi chuak bok hetilai hian Russia le Ukraine in dawnai na ngong NATO le Russia in karbo ruak so sang zelkara NATO lam hantin rim hle toa President Donald Trump chuan Ukraine hian anram chanto jongjong an la le tanga NATO van bo ruak ka Russia in do thona ron thlok lut te NATO in kahthlak kan du ni chuan kahthlak aram ti puyani ti apong tarup mai bok amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane ole khovelin han boi puile han ngai vene mem in dona patni Middle East boina kalmek le Russia le Ukraine in dona te haumeka Middle East lam chanchin tharatang hian bul hantan phot teng Gaza City laktuma Israel sipai ten han baina chu lian tham tak le lom takin kalpui chun zom animeka Israel sipai officer thren khat ten nunna hanchan to bok ane I-24 in report an pek dan chuan Israel sipai te hian Gaza City zat ve ai zau ma chu han lu chil mek toa mase operation nei mabak na le an nei chunjom zel na tura hian mipui tam tak anoma wangin Israel sipai te chuan Gaza City chimlam pangatanga he khopui chuasan tur hian ngan na han siama hengen na hi Palestinian mipui noi ruk singli vel zat chuan zomin hanin thiar chuaka Gaza Strip chimlam panga omhun an khorme kani hanti Gaza City mun frang in Palestinian mi pui tehi an chuaka tunkara hian Palestinian mi Gaza City tranga in thiar chuak hi an pungna sahlea IDF ta chuan Gaza khopui chung thuk zoka ground operation lom tak mai kalpui chun zom ani zel dona wangin in thiar chuak turin triat tirna hanti chuak masazela hei wang hian mun tam in Palestinian mi tehi an chuak me kane voin chanu dar khat lechan vevel khan the Times of Israel in report an pek dan chuan Givati Brigade Reconnaissance Unit ami IDF officer pakhat chuan Gaza Strip marlam panga in bainale silai pangai manga in ka ton na lian tham tak athen lain liam na tak atura adin mun athalo hlea hospitala hruaizui ngalani ti an reporta nimin lama khan IDF officer pakhatin nunna alochan to bok ane nizan zanlai pel nuwa the Times of Israel in report an pek dan chuan Gaza City in baina hana sabera heti rol hian Gaza Strip mun franga in baina achuak deuh rang boka hetianga hanin baina mun franga hian darkar somni pali kalta chung khan Hamas firfiak gunman housing ami somthum le pariat lai mai chu tha ani ti an reporta heng Hamas firfiak ho an tha jinga atamber somthum chuang chu Gaza City beipui thakna major ground offensive operation kalpuina hmuna an thatani ti an puang bok ani hetianga hindona hlom taka hakal chomek lai hian France chuan atira tanga halo boi puito two state solution anti Palestinian ramdin chu ti hlotlingei tumin chaktakin ma hala chunjom zela Arab ramtanen in biakna te hanai boka hei baka hian UN General Assembly debate bawruak hot tak mai chu nizan zanlai pelnu thlengkhan kalpui chunjom halani meka Palestinian Statehood anti Palestinian ramdin tura official in hanthopani ti puangto ram somjat mai noma chungta chu France Andorra Australia Belgium Canada Luxembourg Portugal Malta Britain le San Marino te hania tichuan heng official alo puangto ten thutluk na han siam hi United Nations Organization member ram za somle chungjat ten hanthopani ti an puangto bok ane hei hian dan mangaro rel na kengkoa Palestinian state dinatur hian zero chu hanai te chiam lawa masa hetianga han boi pui zui zel na chan chu international community te anril ru mina
Palestinian ramdin tur hian US si sik thu kan tumani deuh ber ani ti chuan UN General Assembly a member ram za somli chuang chat ten lo thop to ma sela om janai lo ani theina chu US tel lo chuan hei hian thutluk na asiam thailo ani Two State Solution Palestinian ramdina indona ti top tuma malakna hian habul tumtu ber chu Saudi Arabia le France sarkar te hania General Assembly neyani matang to khan ram tam tak te rilru mina UN General Assembly a hian he draft resolution hi anthlop thaina turin ram tam thayang ber rilru min tumin hanlo beito ane mase boina chun le boina lian ber ni bok chu Palestinian state ataka din tur hian Al Jazeera in an report dan chuan US hian athlop ngai ngai angaya mase chu kong chu US hian azo du lo ni in alangani anti Arab world in an report dan chuan Europe throi tu te hian political order anti maya international politics sa thilti thai tak chak tak din thar ani thaina turin hetiang hian Europe throi tu te hian man la ni anti Al Jazeera hian an report zel dan chuan Palestinian ramdin natura US poimo ja soinatan hian require poimo ber Note from the US administration tin han reporta note tian man hi haum ziaber chu US hian remti na green light an pe kangayani ti an soina hani US hi khovela thilti thaina lian tak nei major global power tia han soi thin ania Middle East remna le muanna athen theina na in biak na krang Middle East diplomacy an tia player poimo ber hani boka Palestinian state dinatur chungchanga po hian thutluk na lian tham an siam don ani chuan US sin RMT puinai mo athop nei mo ain ngat ani Middle East chungchanga hetiang taka US apoi mo hetiang levela haum thaina chan hi toitein han soifia lok taila amma sabera chuan US hi Israel thurol pui ramchak ber ania US sian kumtin Israel tan sipaile sumle pailama tranpuina US dollar maktadoi tam takman hu apethina ne Tichuan diplomatic protection antimaya United Nations Security Council Israel tana chiat na thlen thai thil resolution siam mani rengin veto power mangin US hian apai thrin bok ane chuwang chuan hun kal to jongjong thirlet point US thlop na tel lo chuan peace plan emo statehood emo deal na reng chu United Nations hian atlang ngai lo ane Tichuan point poimo panhina chuan US hi remna siam tu ber ania Oslo court santi kumsang kha zakwa som ko chhovela han siama pokhan US hi Israel le Palestinian in biak na renga chief mediator anga da aloni towa haiba ka hian US hian Middle East remna le mon na athen theina tur hian kongtam taka malak na halo nei towa Camp David to kanti Camp David in biak na hanti te Roadmap for Peace titele Donald Trump hasa deal of the century antiang chi te kha Washington kaltlangati vek ani bok ani tichuani wen hian tunang din huna phei chuan US thopna tel lawa thutluk na siam hi hanre hlea UN huaya global body poimo tak tak mai pathum Human Rights Council te World Health Organization le UNESCO tangtea in nu do atuma wangin kumsang hi somni paruka UN budget hi za somni velin atlak niam phangai don bok ani tichuan ni jana New York khopuya UN General Assembly a soiho na hanai na hian President Donald Trump chuan United Nations chu natakin adem thu haron soi chuakta khovel mun ranga boina le har satna te siam thatura United Nations kuta thilda reng chu ngai thani lo vek point nasatakin boina hanti punlun jokane hati chuwang chuan United Nations hian engthil nge tian tumti hi ka zotani hatia Trump chuan United Nations si Paul man tlak to lo Paul hluyani hatia achan chu an malak na kongeng kima hlotlin na han mulawa mase United Nations tranpuina tello hian indona pasari US chuan ati top to ne hati tichuan UN ti ngai tur thil ta chu ati ai kanti atul ta thin hi apoi hleni hati bok President Donald Trump hi United Nations laka adu khoplo na chungchanga aang chuak ani deuh bermaya boina tam tak te tire turle inrem na siam tura US in thaito pa malak mek lain United Nations satang hian boina met tura tranpui thaina kan na ti phone call vai khat po kadong ngai lo ati heiba ka hian Europe ram te adem thu aron soi chuaka tuna European leader te hian anpile pute tranga anram ro chun chu anti chemeka chutiang chuan trangruala hetianga Palestinian ramdin antumna po hian Hamas nena loman satliani lo loman ro puitak great reward pek antumane hati
ti chuan hei hi chiang takin ka khril thai chewa in ram chu hrem mun lam konga akal dona ne hati bok Donald Trump hian ati dan panga angin tuma handim doina hanei vaklawa Palestinian ramdin na tur konga malatu ber France President Emmanuel Macron nen in biak na hanai zuya President Trump chuan Gaza chungchanga hian heng Muslim ramte Saudi Arabia United Arab Emirates te Qatar te Egypt te Jordan te Turkey te Indonesia le Pakistan hruaitu tenen hian in biak na kan nei dona chu in mu khom na poimo tak ani dona ni hatia keichu Israel lam site kania dikta ka soi chuan kadam chunga loten na ro pui ber chu ka mungei donin ka hria mi zongjong ta na thatur thilchin fel na poimo tak chu kan thleng trap to ni hati heng Middle East ram thrang tele Muslim ram than khattena na in biak na kan nei na tura hian Gaza chungchanga engthil nge kan ti thaya engthil nge kan ti thailo ti chu en chin ani dona ama sabera chuan kan mi ten khren mek hi an violak let kan du ni hati tukin lama The Times of Israel in report an pek dan chuan President Trump hian Middle East lama special envoy Steve Witkoff tenen Gaza in dona top san ani nuwa Gaza en kol chunjom zel dan tur rom man na chu phar ani dona ni ti asoi langa chu rom man na chu British Prime Minister Tony Blair tenena an rom man nin asoi lang bokani hanti ti chuan tukin lampang jingdar ni velatang khan Muslim le Arab ram throi tu tenen in biak na hi han nei trana chanchin kan bot sailai hian hein biak na chungchanga an thu soi tele an thutluk na te engma puanjar alani rilawa Mase Turkey President Recep Tayyip Erdogan chuan meeting poimo tak le khun khan tak kanaya meeting borok po athale ni tin haripota President Trump point Gaza in dona hi he meeting a hian ti top kan du tlanga ti top po kan theimai thaya Mase tuna hian kan ti top theingem ti ro chu ahriat lawani hati Arab ram le Muslim ram hruaitu tene na in biak na niya Mase kai chu Israel tan kading zel dona kadam chungjong hian Israel tan kadin zel karing bokani hati heibaka hian Palestinian ramdin thlop tu te hian harsat na nakin loka United States tang hian antok mai thaini hati bok hetila hian Ukraine in donai nanghong chua Russia le NATO in karbo ruak sosang sozel kara NATO member tana anlak lu hunhun ber Sweden van boruaka Russian fighter jet te hanon thok lu ta Russia hian Sweden airspace violation anile tani tin han reporta Swedish Defense Minister Paul Johnson chuan Sweden hian kan van boruak te kan veng him chunjom to dona Russian fighter jet te Sweden van boruaka anlo thok lut le ni chuan achan le wang chu engpo ni sela Sweden chuan kan kap thadona ni hanti Nizana vek khan hetiang deuh bok hian Russia chuan Denmark ram chunga an van boruaka te drone le fighter jet te an tholu tirani ti Denmark chuan an puang le boka he thil thleng hian Copenhagen airport chu nasatakin hati buaya Russian thona le drone ten NATO van boruak an ron lut fau mai hi Denmark chuan thlengnon tolo turin kan hriat tira Danish military ten an kap thato donani ti an puang bok ani hetiang ani mek lai hian US President Donald Trump le Ukraine President Volodymyr Zelensky te chuan ni jana vek khan in biak na hanai boka heta hian thuthar danglam takmai pakhat taumta President Donald Trump chuan ama jongkha chuan settlement chungchang hi asoi deuh ranga Ukraine in Russia hena anraman pe kangaya ni ti te asoi lang boka Mase tun truma hanin biak zo nuwa hian media tenen anin komna President Donald Trump chuan tun truma Russia in Ukraine arun nuwa aramlak zongjong ta chu Ukraine hian lalet lein Russia in arun ma anram ripang aya rin that le ani donani hatia chutiang tur chuan Ukraine hian hein dona hian ne na anchang thayani hatibok hebaka hian Russian aircraft tele drone 10 danbo chia NATO van boruak te an tholu fo wangin NATO hian an du chuan an kahthlak karem tia kapom puyani hatibok hei mai baka hian President Trump chuan Ukraine le Russia sumle paite sipai lama handin munte chiangzo ka hariat nuwa Ukraine chu European Union puina le kan puina mangin Russia nelet thaidin muna anding mek toni ti hi karingani hatia Russia hlawm na chu pepara sakai bakna yang chawani hati Donald Trump hian asoi warkhop maya Ukraine hian anram hi anlak le thai thu asoi mai baka chuaya hlajok po chu ankal thai mai thai ni hatia
อาชันจูรัสเซียซุ่มเล่ปายดินมุนตลักเนียมนัสัตไลเบอร์เล่อันฮาร์สัตไลเบอร์ฮันียาจูวังจวนตุนฮียูเครนตันนัตตะกะมลักหุนปอยโมตะกันในฮัติบกPresident Donald Trump hian Ukraine President Volodymyr Zelensky nen media te ma interview an nei na hian trumdanga Russia laka trong kam chuak thrin tenen chuan danglam tak hania oil le gas khral chuan lampanga Russia in harsat na to ka chu chuan anram sum le paidin huna nasa takin harsat na hasiam sakboka indona hun rai tak an ma chon to wangin chu chuan sum tam tak ai ral to boka tun hun tha an nei lai hian engwangin nge Ukraine hian anti tur chu anti mai lawang hati kumthum le chan ve chung zat chu tum nei mi alowin Russia hian hein dona hi akal puya military power diktak le tummu mal tak nei chunga hein dona hi kalpui ni se chuan kar khat po atling lo turani hatia tun thleng thlenga hein dona alakal zel hian Russia hian tummu malengma anei lawani ti atilangani hatia hei baka hian NATO chuan Russian fighter jet tele Russian missile te drone te kahthlak kan dua chulo po chu thildang tam tak ti du an nei boka NATO in an du te han ti theina turin ral thuam supply tam tak pek katiamani hatibok Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan President Donald Trump in rolna le athil ti dan chu afak lea hei hi khovela in thak danglam na lian berani hatia Ukraine in dona chungchanga China President Xi Jinping a din na po soi danglam turin President Trump chuan apui donani ti Volodymyr Zelensky hian a soilang bok ane nijan lama President Donald Trump thusoi hi tukin lama Kremlin atangin chanlet na haronom zui ngal zat maya Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Russia in kumsang ni somni panni tranga Ukraine special military operation kan kalpui hi kalpui chun zom mani zel dona thildang engma om haom lawani hatia kan du dan te kan thil tum te tilho tling tur hian kan mission chu chun zom mani dona Russian sipai ta chuan Ukraine hian all front ral matong zonga man sona Donald Trump an Ukrainian anram zongjong te an la let le thayani ti asai chu Kremlin chuan an hnolani ti apuang bok ane hei baka hian Peskov chuan Russia in dona hi thilti thaina nei lo pe para sakayang chawani tia Donald Trump an asai na chu zoimuanga nena chang tura malak na hani joka Russia special military operation hi sakai nilawin savom zoimuanga nena chang tu tur chu hani joka ne hati